i na to, pa će onda biti naravno šansa. Evo, ja se ispričavam, izvolite, u eteru ste. Halo. Halo, halo. Dobar dan. Dobar dan. Moram se javiti da jedan puta stavimo točku na i da bivši partizani, udbaši i kosovci nisu stvorili nikakvu Hrvatsku. Uzmimo na primjer, kad je ovaj čovjek što kaže da ima 72 godine, kad je rekao da šta stalno se prozivaju ti partizani komunisti. Pa ja ne bih ih prozivao. Gledajte ovo. Moju majku je u logor stavio Josip Manulić, major Ozne. Ubio je 29 mjeseci dijete. Zamislite, dijete, to je partizani koji su bili dični. Ubiti jedno dijete 29 mjeseci. Ubio je brata, zaklali brata sa noževima. I danas Manolić ima 103 godine i nikoga ne sudi. I zanimljiva je stvar da je Manolić bio drugi čovjek i desna ruka od Franje Tuđmana i zna se ko je bio Josip Boljkovac, šta je radio po Karlovcu, ko je bio Dušan Bilandžić, šta je radio po Koprivnici i svi ti, cijeli vrh taj Vonsa, šta je radio, šta su oni radili i Mesićov otac i svi su radili, najveće zlo Hrvatima su radili. I kako da ja zaboravim partizane, komuniste koje je Manolić moju majku smjestio u logor u Veliku Pisanicu kraj Bjelovara, gdje su je oduzeta bila sva građanska prava, gdje je jedva preživjela. Imam dokumente gdje je tražio za moju mamu streljanje, za špijunažu, gdje je tražio smrtnu kaznu i tako dalje. Postoje hrpe dokaza. Taj čovjek u našem bjelovarskom kraju je pobio preko 5000 ljudi. Nikoga ne sudi. Evo i to su ti ljudi u toj vlasti što su stvorili ovu državu, ko oni kaže da su stvorili državu. Sve pretvorba je počela sa Manolićom i sa Tuđmanom, sav kriminal je počeo. Ništa oni nisu stvorili. Mi smo sad, evo, Republika, Evropska unija, ništa drugo. Lijepi pozdrav iz Bjelovara od Branka Stojkovića Štit. Pozdrav Branko, hvala vam na pozivu.